Yo, Ashafo, a church will be about Adepa TV, eso. Some Adepa TV na gusu a wohwe. Mwankasa munim ensama si biche abo omanga na nesi ni twafo nyina ye nyankasa ye brother ye papa ya de nyina Bishop Bernard Nyarko se de nyamkopon atoro nsa afre no. Na samre no ebla eba sa na kese wo se ye ne mpanifo kudamfo omo si adwuma mu nso edididi nkomo. Nti samre ye nsaka ye papa Apostle John Prah aka Ojashos ye nsaka na no ebididi nkomo. Wonim Bernard Nyarko yie pa ti samre de atoyi de na wo se ono so no bibi kakra wo no de to abusuan Ghana fo nyina nim no ye ba ye ne etwe nkomo. Apa we de didi kan ye ba ma wo yakọ awo Adepa TV so. That's it. Because we say adekese na ato sinifo. Yeah, ato sinifo ne Ghana fo nyina. Na pacho enseme ba ye no papa asembe na wo kafa sa enseme. Oh, say owo de certainly no nipa bia no etwa se owo. Ne ya wo mu se obi bewu as a young person. And ebia owo a ebeka se enye won krabia. Because unyamishi shemu di at least after 70 no now kodia na chese but a ban say young man sana the life so katisa ana ayare ho kakra anti ya kodia de ma ye ho ene abusua na ane eja owo ono abranti ya okoi na ye nyina se ebe hye ho den ewa awradi Pawde ebisa ensem ne base na se wi base ya Ghana fo bi brena wode omuka ebi kire san wo kofa akwan we so obi kofa we no koye sei na papa o tete sansensem si ya moye so fu yi ensa na mo kasa fa sansensem mu okofa akwan we so na so okofa akwan bi no se mi de bintumi nka bi because me nim kwan bi okofa so and as okofa akwan bi so okowa nkrame yeah enti eno de most of the time no wo basa obi a wo de obeka but you know ye ni onum for sa akeka no most especially say ye nim bibia e fa se okofa ha na so ankofa ha ne abe ye de hia ne se ye be chichi ye ho re okofa ha no de ni nyina tu atwa bibia ne se obia so de ne ho be ma awradi de me twa kan apa ebisa se ebrebe na odisia Bishop Bernard Nyarko awo senior dwumam mo location mo dwuma ye mu no eti say ka bi kakra kira hwefo oh metumi aka se me ni ni hia ensheda anche bibre na senior dwuma ne call for no MC either Batman and I say Isaiah one of the directors no set so and I'm ni kushia and yeah juma kwachi kakra ansana ono no start as of juma no ewo senenimu yeah na pampacho de buksa say no o ye sofo o abontan na say oba sinedwuma no ye sofo na say oba sinedwuma no oba ye sofo no oh no me what I know ni say na o ye sofo before but ofri asofo adwuma mu according to on komo kakra me ni di no before no ye sofo and ojaya sofo di and for a long time no na oni sofo bi and later no o sign a sacra a bas of juma ni mo no okay ti be dia garifo be se mo ti se na juma woni ni hia ye no ya na kose obetima ka bi kakra kire ne in terms of location action no na say director be ka say action no woni na act it say oh a good actor and will be a who the only difference is say me no me ba movie adwuma mu no me ya me policy say enye gospel a o de ma me amenye ti say o ma me ye am robber o di me Japan those things no this is osofo a hoye oh so o ka say me am robber this is massacre I will movie ni ansa na me also we jai movie adwuma o de be di sofo nkwano okay yo ahwefo mo guso mo hwe wo Adepa TV eso yensaka ye papa Apostle John Prah ono na samre ne no twe nkomo efa Bishop Bernard Nyarko se ni wa samre no awade atorensa ade afre no papa
ebe ba nkomotwe no so we bisa say we say we gina now so ye bas ni adwuma mu in fact wo bo ho modere onyame so mo to na sekura no we be ka say o secret akra ene say e wo say adwuma mu we no na empire bo say eno nti na me catch us beginning me hu say ade e betumi a disturb me say role bia e de be ma me bia me play eno betumi a agen kakra so I made it my policy say enye asofu role a enya de me play nti directors no bia nim say ye movie na enye gospel me em frame nti no me enye sini bia na me wo aba obi busa say ko obi wa we sofo ba se de wo sikan ya konya ko ba beta say o titi nsemu bia what ma begina on now so obi wa bontene hu nti wantimi ama ade asa na be ka kire no because what ma begina on now so ya na eyede adwene no ana say o decision na timi bu ama wo timi gina on now so sa oh say me no me bass ni mu no I made it my policy and I may be who say senior adwuma no metumi afa so evangelism because semi preach o ma so dem a ma so man kwa ne hu me ba say o preach o sinimu a ba bi obi abehwe sidi ni bia no hu nti e no travel more nti me ye madwen say erade mfa me so e wo sinimu enrich to Accra dodo but me ba be hu so say me kase bi bia de be ma me bia me ya e betumi ha me eno nti na me ye me policy say nye sofudi a menye the script ne ba na say osofu role mu a ene emeye sa o ka say menye arm robber de be ma maye ne say sa arm robber no before sene ne be end no o ba be fa yisu na de chire na ne say nti arm robber no ogina bonte ho no o hwe sene no a na say sof arm robber no chire ba be ye sofo a onim so no to no sakra na adwen a nyame betumi ayisu no and into there no na me policy na me feel say no na boa me ana metumi a cancel say me directors am no mu ye adwuma no ase en kan ne Miracle Films Jun Sajimai director Isaiah Batman and a famous MC and Jackson omo boa me because omo team ase omo boa me pa omo team ase nti ro a enye asofu ro no me nko eno ana boa me okay papa Apostle John Prah in fact what me gina na so yi pa wo sini adwuma mu abesi enne a me no gase oguso eye ne nyankopon adwuma bebre na nkasa eba no ma betofo no ma hwiase ebe papa die what me gina na so yi pa enna samre ya bo pre no asamre ne di nkomo owo Adepa TV so aguso a wo hwe apa ye beka se wo abusua wo emma wo adofo bebrebi ye hia wonu masam kakra botimi da chire omore ahye omoden ahye omunkran ama omo nso no sade omode hye omahwede no in fact nyame betimi ahye omoden oh sisi ade hye no ehia pa because obi eko at prime age sa ana anoden kakra ye wo enkofo a efa ne say I don't know too much about Nebusia but certainly no obawo ebi anuanom obawo adofo a omo look up to him a ebia ono no koba na waboa wom amom nsa koma no edru say ya aya na nipa bebre ehwere emwa omunya firi ono say nipa no sa ankofo no obi ono mo a say wamfa ne ho anto awurade su ya we are bay na brabo betumi apem onya mo amfiri ba bia ti de be ka kire omu nyina ne say onyame asem say wona wodo awurade no adin na di bo ma ewie hu ye to on fa akwan hye awurade nsa no mu nkura awurade mu ono no de okọ den a at a point in time in our life no ye nyina ye beko na emom de obebisa ahun say eda no du so akonta ben na okobo ti yen wajan ya hai ye be se ye be bo ye mbra yi ye de ye ho beto awurade so na ye de ana mo se awurade akwan so ono awurade no ode ye bidu Yibidu papa we de yanyisa kan we de wa wonim yare a sei atu atisi ewo wiase ma nyina ama nipa wiase nyina bo brichi wo hawa ma ne bebre ato nipa so asembe na abeka fa yare ho ade a kire ganafo ni wiase a asamre obi a wo hwe wa Adepa TV so de hia pa ne se mpanifo hyehyɛ ya omode ato no nyina ye bidi so hyehyɛ ya ye de ato Uni bibia poti bia ye wa bontere wa chefie
Sebeba se wobepia bontena max ya yebui body udru baabi na wo se okodi dwa hohoro nsa fasem na wo se ensu a sane nye ensu a wode agu baremu hohoro nsa onwo kipusa anhye ni nyina na yesre Awurade nso a na Awurade nso aboye ho ban onwo onyankopon no ontum firi so na nipa so enti panimu na o kasa asem na kye no se wugidi se onyame ne si hene dia ene no na asem no ka na nyame na afa ne muka ndi se de obekwa aso dem akobọ mpaye na no eno abia ne se bo mas onwo hohoro nsa otiase je ye chinchin se beba se onu obi ebetena se adi nkomo a moma interval emra montam eno no na ye nhye mfisi ye di so a Awurade so beboa yen ama bibia wie apa we de nkwakra mu no sisi asori entimi nkoso ade ba ko ese wiase nyina yedi hu ya kese ayi asori entimi nko wo ye sofu yi de asembe na beka because ya no asori entimi nko se bebre na esu etiti ha nti asembe na beka fa asori kwa entimi nko no wo se yen kwa asori enti yentena fie mu ye bla bia epe anase anamontu be ne yentu sanse entimi nko asori yentumi nko asori as in asori dem ma ye ko asori kwa bezo ena no pa we mi sorry ma ya asori mienu ne miensa hyiamu oba bibia woni dinu a Yesu ho nti se me gada mabusua ne ye ko Awurade animu a ya asori I believe say sanso na afiefie bebre mu no omuhia empaibo ene ukọ TV so amene Dr. Mensa Otaba asori online ne ma ni nyina kwan a ofaso so we serious there odi anu benya dwuma asem ne ba na ofa ebeboa wa ideally no nka de penise yebehiem ana sisi ana president ne ka say we are not in normal times emra e wo mu no enye normal emre nti wo say wote ase but eni kwan say wo ka say ye nhia nko asori nti no be ye de wo pe you lead your life anyway anyhow that is not good nti ebra etise mu no onu abusuan hia mo mpae anopa bia afre nkwala no papa no ne ma no we enyeze me yesofo ansa quotation bia benya bia wagina so de abon mpae ukọ online so a osofo ho asofo bebree online preaches ohu sisi a me say me wo YouTube eya me de me messages ato utia we famu aba no wagina so de abon mpae ni nyina yakoso papa mpacho de odi abaye de na hwefo no bebree na ebusa na Apostle John Prah YouTube channel no he fan patron ka betumi a kire wo kira kwan Apostle John Prah ministry oko YouTube no so a Papa say oko YouTube Apostle John Prah ministry boy ya be ya blow the picture bibia bia holding the messages our preach ya be ma wuti a obenya salvation na so obenya nkwaje na wonso odi bia hyerere no won sabetimi aka no ho enti samre de ono eguso na twenkomo apa edi komo nhwe ne ba wie kra ne kwakra mu no asembe ana woka efa sa nsemenyina akwa bi ti Facebook ni so oso ye me ana odada nkofo no jinkofo sika obi on mo be ka kire ne se mi wo children's home bi ti fa usika ekoho me ne children's home bia menya sa akwa no obi ono be chat wo Facebook bia no enye me asat now ya me ka say me chat wo Facebook da omo me ni Facebook we are me ni obi a edi nkomo omo but sa guy no me nim no ya tracy na yemu no ti me srew so or no chat ya or ya za o you see me pictures or me pictures be because your program be or divine word or Virginia US o you see pictures no enya me ha me srew ebre ti se mu no fa no kredie bo obra fa wa kwan share radensa ne fa ho to ne so no obey David say Adepa ko na masre rade na eno akiri kwan na mehwehwe se enado a medu asase su nyina no metre rade fie mehwe awurade animu medwini mitiri mu ewa awurade asafo mu na ono na obekora me woni sisin mu hiada ni mu ni ye de akwan hye awurade nsa obekora ye obebo ye ho ban afi atamfo ahye die nyina mu virus odan yi oba betwemu akọ yenso ebe ho this one too will pass oba betwemu na papa we de yensa mra san komotwi we so kosunkofo bebre especially mo stars no mudini ekọ social media no mo de bunko fofa so papa pacho what me to ho na mo bi se bia od be ma police fo se de dwumadi bi se no bi eye de atiawo
I report but no say strategies no mu use ho no ayera kakra but udwane ko sen wo nyame ase I know say one day nyame be pa ne hontoma say otie TV na say uhunu asema me kan ya na ye wa jai because wow at the end of the day no boni eni papa so nti be catch up with you nti jai and say me dini nti mami bi kra de enra ya me this week here mami bi ono ne ba no wo Japan ana akwa no de ade na kɔre no no obi ka tell say me yire shop e wo abu akwa na mami ni twam no ba ho obi omokotu esika no na me say mami mpo atwa nyam wow eya oja kro bi 4.5 ono so e ba ho nti oba ye no na me ne kasa ye no me se anyam ya no so no aya na bi no no mazisi o mo so nti obi a owo me number no of to verify na omo ni mi number ne de na o ma disu no makwa kotua na me ka cha akwa se me na me ka se first card ma me kran kan fa ma me edini babone for abrabom disane ma nyina si wa abrabo enu ntina odasani bia na hia sa wodo ho beto awrade so yi no ya wa oguso awhwe wa Adepa TV so se papa apostle John Prah asem we odi atodwa yi se obi abu ayi obukata anaso obi ene wodili a wodiska ko sende na mesrew se de papa de nsem atodwa no jai tu number na guso no obetimi afre so abrante no unim lecture kwan ya bomodna sa number na gu screen no so no betimi afre na yenya kwan na timachi na of course amanfo esa amanfo dini ubeka sa papa apostle John Prah adini dini ya akobumi afa so wagye misika ebleko a entisa papa nso no minim no wontisa enti yebesre obi a otu sa na mo no jai se de papa de atodwa no na emom sa police fo sa so mu a anhwa de beto no emfa yoyo emfa mba Adepa TV so ana hwe ni papa apostle John Prah AK Ujashos ana atwe nkomo edin komo afa nsem waka bebre nti duaka no yenso yemfa mobra na betimi aboaye amanyamsom awie peye dwumade mi amede bra medina ne akosi adwuma betimi aframe agio manage hopa nyame enhyira mo nyina